ngaphakathi ethempelini liyabaleka. Hawu sithi abuza yini kwenze njani kwathiwa ubanjelele nenkosana edokodeni umshumayeli. Elele nomfana edokodweni phe kwentaba yeKhenani. Manje nisha amashushu nje Satanwali siyahamba nayigezanini into abashembu nalalana ngamadoda na. Waphela mawuwona ingane yomuntu umuzi ugeza ngembuzi nenkomo intaba kaShembe nayigezanini ngoba lokhu nimlandela nje ngemumva ninanuka phuqa nalalana nodwa nabhokoloshana ningamadoda ngapha ngemumva kwadalela ukuthi ingene uchatha kuphela nalo futhi alingeni kalula liphelezelwa ngovaselini kodwa wena kulula nje ukuthi kusuka isiqumuqa sendoda silale nawe uzuhamba uxegelwa izinqathu uflawa ukwenza amagwinywa indoda. Galatia 4:16. Akho samisitha kini bangitshela iqiniso na. Sambulo 22 yebo ongalungile abahlale balungile onesila ahlale nensila yakhe olungileyo ahlale ingcwele yebo phela uJehova akasoze amlahle umuntu oneqiniso futhi akasoze abasiza abashingayo. Uyosivuma nini lesisono sothi njengoba uganwe inkosazana nje yenansi wehlaza ungayitholi ingane ingoba wena wakwalala nomfana wena ovimbele into ukuthi engayitholi ingane lo kwalihlozi lo malikela kunika ingane yomfana uzofa wena emhlabeni ubuye umbathe lezi ingane obungqingili ngoba indawo yakhe ayisekho ezulwini yafa mzwana ulala nomunye umfana esontweni. Usho njalo uthi ngoba umfana walapha eshowa wakathuswa engayitholi ingane kumkakhe sabafanele zala amakhosazana kuphela lathi uthi ngomntanami into edala ungayitholi ingane ngoba wena walala nomuntu wesilisa ejele uthi lona baba bangiphoqa uthi ayisebenzi lonto ezulwini nasedlozini njengoba wembatha nomfana nje wena indawo yakhe ayisekho ezulwini nakwesayo ngeke sibonane sewuhleli nje phathi kwaManazaretha kodwa uyawangcolisa ngaleli iphunga lakho. Wena uyilungisa nini lena yakho lokuthi uyinkonkoni ungqingili uyisitabani uzavolo 125 from yes iqiniso likaThixo baliphendula iqiniso likaThixo baliphendula amanga abahloniphi bakhonza okudatshulwayo okunokudatshuliweyo kuze kube phakathi obonga kuze kube phakathi ngalokho uThixo wabayeka bafisa okubi abesifazane babo baphendula umkhubo okudabuka uphambene namhlanje nakunezitabanzi abantu besifazane uganile uqonywa amanye amakhosikazi usobeye emgidini kodwa uqonywa amanye amakhosikazi sekunalezi zinto lezi ezafika nama-channel ayisayo abayisiza ngazo abafazi ngoba bebalekela imizi yamadoda. Khuluma mkhathini wazamhlasa njalo namadoda aye umkhuba besifazane okudabuka asha namadoda akhanukelana odwa amadoda enzana namanye amadoda okubi ulalwelana bafana ngoba wena wazalwa wawedwa kini wathi ubaba wakho ngizela indoda njengoba namhlanje uphendulwa zinkunzi nje lapha eGoli uyihlo uyathokoza ilingawe uhamba nenkunzi nesheni labafana mawuyakini wena umkakha guqaza guqele novobe bafika nawe bazokulalela emzini kayihlo umkakha ayolala exhibe njengebhodo lesizulu ngoba wena uze namadoda akho kini be volunteer cha Nazaretha engathi uNkulunkulu engasiza besingahalwi kodwa sifundisana indlela ezulwini. Akukho okubalekile ukuthi masifa imndeni yethu siyibone unyazi lwezulu silibone ukunokufa kade siswenka kangaka esontweni kade siyesihogweni uswenka nje amahlathi odwa sizowafaka uMnazaretha onamaqhubu ngathi uyipigogo esontweni kade esihogweni lwabisha imithetho yazo osayibusisene kuzweni.